anık sezemin Tübülüp saktaybiz düşürbey büyük çeligin Barыбыз бұл тапта Barkındı sezbey dursak da Kemitbey beremiz gelecek urpaka Ой, рахмат Садыр Нуркожоевич ушинтип бейбечараларга момундай мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга пенсионерлерге жардам берип атканыңа ишиңе ийгилик ийилгерлей берсин ишиң сага жакшылык ден соолук деги Кыргызстан деги айланайын ушу эмеден чыгып кичине жакшы өлкөлөрдүн катарына кошулуп алчы ишиңе ийгилик болуп эле бизде бейбечараларга жардамыңды берип турсаң болду пенсионерлерге рахмат чоң ыраазымын айланайын Oturan ordu bozulma, ötete sok versin, kalkalım sok versin. Mahsul cadılardı ama sen bu yerler arasında koşulsun. Den sok da olsun vardı, bağıtaka den sok versin, kız kırkınga den sok versin. Ben de korba bozun ağlayın. Baracak şu oldu. Sadece barıp ağlayın, rahmatımda aytamın ağlayın. Ama sen olsun, den sok da olsun. El basın, jaksı kalmasın ağlayın. Mahsul kızların, baldardı jaksı kalasın ağlayın. Hiç emeğiz çok ama aman esen uşa. Örgün öşücek bozun, orada üstün, malı sütü olmasın. Kemçilik dolu aman esen жүрөйлөр ошо ишиңерге ийгилик ден соолук болуп аман эсен ошо силерде болгон кыргыздын жигиттери көп болсун биз да ошо жолубуз ачылып ошо үйлүү болуп